Salut nangoluki rohanang babahenaku salut natikiki pasahat matu Jesus salut nadiriki pasahat matu Jesus salut nangoluki Nanggung malu jangan gelap nang rope hali sunsungi lama karapo soluki mulut Tuhan menduk hatanai komsa sai sautoi dan bema biarau disi mangaluka hamsoluki ai Tuhan kudongaki ai tunggu dampemu
Tuhan, huboto Tuhan, hodona puna hami, au porsea, lehononmu inganan, nasonan, di damang, dahu haholongi, hamion. Amin. Di endeko nangilu-iluko tuho amoku Dumaru jungolumi damaku Masai lungun di hamio Ai so sayana denggang Hubai tuho amo Ai so adong beho pangalu-aluan Tuhan topunai di baheko Persirangan hamatean Tuda mangi Amang parsinuan Malungunau nuaing tuho amo Maraburan diluki Marningoto amo Ojo tiro haki Among dana burju Molo marpungu doho sisoti Odo panuturi Dilas tiroai Nang disita ononi Ai so sangana denggang Hubai tuho among Ai so adong beho pangalu-aluanki Tuhan topunai di baheko Persirangan hamatean Tuda mangi Amang parsinuan Malungunau nuaing tuho among Maraburan diluki Marningoto among Ojo tiro haki Among dana burju Molo marpungu doho sisoti Hodo panuturi Dilas tiroai Nang disita ononi Ai so sangana denggang Hubai tuho among Ai so adong beho pangalu-aluanki Tuhan topunai di baheko Persirangan hamatean Tuda mangi Amang parsinuan
Jadi saya hari kemudian kita bisa hari ayo bulan tadi atau sadar kamu boleh tahu oke kiraon pengiran pustaka ini pagi nami nasa hula saya dia sangat pun nama itu sadar roh kamu asarabot kami nama dua nama no kalau nak kamu nak tidur kamu nak kamu nak rumah mau tu dua kamu nak tidur kamu tak boleh nak tidur sonari pasaport nabi sampai dua usia dua penuh bulan walaupun Tuhan yang kau pernah sekarang iya jadi liho nak beruku pasaport nabi sampai dua asa ini ngomong pak dua dengan pon seperti laut dapat kata di nama dua nama dok asal haluka atau butuh hormon atau habibi atau butuh diri nang sarunga dua hawaru kami itu kahoku sahat itu sama ini sahat itu sama Allah kepada kecap biru mana kami kata ini jadi sonari masalah kita tidak ada yang hari baru asal sampai surat ala jauh tidak semua pandokol ni gaji 3.000 kini ngawui dan siang bulan siang sama dia tidak dijamin baruku dapat mahat janji yang Tuhan ala 5 dikata pehami sampai 2 di bawah kalau pehami kamu pernah ini bagi dia mohon dalam hitam yang nabi itu Tuhan kan asal atau kamu dan terapun lulus dan di paparan ini telah konsol bukan iya Orang orang tahu suka baru orang tahu tidak jadi di homor kurohana nabi mahabani nama tua bila nama kunjung matun bila jaga saya mari hoda rungu hoda kunjung dari Roma kana jaga kalau kono nabi hatani nama tua nama tok jaga palia tu jaga ni jagung kalau nunga jaga ho jawu jaga bahwa dia sahat sabi solo masa aku mati jelas nunga di masa tabi sampai tua gogoro sahat mahida penggajian buat pahor sekolah bocor mahida dan apa jadi gua kami baca lagi batu dia kau mana nama kita kau dengan dong kami alayalan kadu surat aja nabi lugu di bawah di pasar batu dengan bodo di pasar batu nasi Banito,
Dia tulang. Iya, oras. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulau tadi Bagasan Manuguton, edeta 350 ton. Susi naglaho muliaw asarap dohot Jesus out. Adong marningot au di tanoon.
dapoton surgoi. Yang mahita debata jauh para sirohan asumurung bungudo kami di ngananon naing mamuka ulaon adat ni amanami opu sedin sinaga todip perbajai ma namang gohi roha daing todip kami sarhuna ina tumangi hon hatap kami di bagasan tikyo. Amin. Dihita salhuna manamro ina nami nahinahloan ni Tuhan Yesus hatan debatasi ang hunota di namangulay ulaon ni adat ni amang opusel sila di bawah setikyo tersurat di Filipi itu 4 ayat 10 tulu saluhu naro tarpatu paau marhiti ibana namar guge konao saluhu nao salu Filipi 4 ayat 10 tulu saluhu naro tarpatu paau marhiti ibana namar guge konao. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dihamna salutang keluarga, dipengok barita na ulyodo, iya silehon gugu na sumurong, apul-apul na sumurong, ima debata, nasa sakap siulaon, tungani keluarga, mga silih ka pangulito ni mulutang, di batu Tuhan tamay tumubi ulaon sa darion ulaon adat sari matuan ni amang upusilin sinaga dimula na dito padebatado laut langit do tano do nasa isina nakining nunga dibuka pangulan ni Huriabe ima ulaon adat naik si patu pauta ulay sa narista tu potarian non alani kata ni nama dua nama dok siajur mula na siajur mula topak dihamu per musik nami dan damang madihami kodang mula contoh kira contoh kira sobat mau lihat parhitiata don ulaun adat sadarion mangido kapasu-pasu sialamat kadebata anggiat dipudian ni amang opuselin sinagaon dapat akan ulin adinggan bisa luhut pinopar ni damangon lima tuturan maipe opartu pangiduata anggiat lihat panggabian lihat nak parkorasan bisa luhut keluarga besar terlumubi di pinopar ni damangon dihamuna par musik nami dan kami kodang lihat-lihat. Jadi pada tema di hamuna para musik kami. Jadi di hamuna mo na hasuhuton nunga mga liya bihamin naking para haladoni huriata huriha gabepe 3 dolok. Dirohan namin yan na meron kita ditiki na buhuan namin man yan kortori para haladon. So dia maksa matong. Oleh tema mangi lumobi di poparan bila tutuon dohan lang rahmaranggi. Kalau tapak builaham da surahan namin. Dari rohan mengadop di bilangon. Doton kerajaan kami deung para haladi huriha namin. Meloroke ay marsobat waruamu marsobat di jari sa tuludud na sumanjujung mo sonsoli tiga rorona asapene na arahamu dalam di perhalan negara dotoke amampar musik asabor hataki lapasahato sa panami itu perhalan ni Huria lima hagay pili tiga dulu pabor hatay masih tidak unang-unangan.
pasahaton silas rohamuna tuhami saluhutna parhala duni huriatta laos julu pihamu hagetong mardongan kebet isyalani kahun nami sawan hatani na dua-dua asabagok dontong na makalto dulu do na marrobian oras mahami parhala duni huriatta na majalo marlibagada di hamu hasuto na mangaleo sebagai majo rohanami gue mahubu kami ate jadi mulai tema dihamuna permusik nami dilo na dua-dua inahin ng multiyo binagto panghatan kahit damang ma si tiyo laos padamu ma tuha sahatan Bercahau ima jujur nudu riwayat hidup anggi nami amang raja dinang suripada rosahuma dipilihami lau majahon jujur nudu ni amang nami opusilin dulion iya opung nami opo pulau batu nama ngalap boru ni rajai boru siang lagan na tinggal di huta si Batu Nanggaray nauli tolu ma ianak konna sada may Opo Thomas nama mo karmay di tiga dulu kadrak dulu kon paduahon Opo Siamon ima na makuta di panahatan bersiluku napatuluhon Opo Pagarulapu ima ang ginami na di nagahulapu dohot putihaw. Iya pong nami o kusyamun na mangalak guru ni Rajai guru siyalagan na siyang utak darita. Di basa-basahot tuhata dohot tubuna dua anak dua bor. Iya anak siakangan ima nomor kor Opo dari na tinggal di panahatan. Ia anak simpai dua ima Opo dohar na tinggal di Silautu. Ia boru nami boru ni Opo siam na dua ima na di Sihaporas dohot na di Aib Batu. Ia opong nami Opo dari na mangalap boru ni Rajai boru kuntum siang uta samosir tubuh ma obat anak. Ia anak siakangan ima nomor kuar Opo tahabisa anak si nomor dua ima Opo Raja Naonom. Ia anak si nomor tolu ima Opong Tuan Nakir anak si nomor 4 ima Opo Butar. Ia opong nami Opo Raja Naonom mangalap burung rajai boru sila butar tubuna obat anak siakangan ima Opo Tanjung mangalap burung rajai boru sila butar siat tomok anak si nomor 2 ima Opo Maritan mangalap boru ni Rajai boru sila butar tong do siat tomok anak si nomor 3 Opo Delpi mangalap boru ni Rajai boru siat turi anak si nomor 4 ima Opo Agustina mangalap boru ni Rajai boru sila lahi. Ia opong nami Opo Maritan mangalap boru ni Rajai boru sila butar tong do siat tomo amang Rajai ng suripada tubuh ma onom anak dohot onom guru anak siakangan Opo Joshua mangalap boru ni Rajai boru na linggolan na marhuta di Simpang si 50 anak si nomor 2 Opo Darel mangalap boru ni Rajai boru sila butar marhuta di Jakarta anak si nomor 3
Ima Opus Stefani boru namangalap boru nirajai boru nainggolan na marhuta menenggolar Baraja marhuta di Jakarta. Anak si nomor 4 Ima Opus Selin namangalap boru nirajai boru silauruk na marhuta di Sipang Manigom. Ima na tapadok-padok ngaing amang rajado tinang Suripada. Anak si nomor 5 Ima Opu Maria mangalak boru nirajai boru si jabat marhuta di Sipang Siatasan di Tiga Dulukon. Anak si Payonom Ima Amanifandro mangalak boru nirajai boru si Laban marhuta di Tiga Duluk. Ia boru nami naonomi nomor sada Ima namarhamulian tumarga tobing marhuta di Medan. Boru nami si nomor 2 marhamulian tumarga Gamanik marhuta di Simpang SMP Sada. Boru si nomor 3 tumarga si Payung na marhuta di Saribudolo. Boru si nomor 4 Ima namarhulian tu amang boru nami manulang marhuta di Medan. Boru si nomor 5 namarhamulian tu marga amang boru nami Luban Batu marhuta di Medan. Boru si nomor 6 namarhamulian tu marga si Majutak marhuta di Pematang Siantar. Ia amat tanah tapadu-paduk main Ima Opu Jeslindo Leon tubuh tanggal 11 April tahun 1950 sia. Namar hasohotan dok boru nirajai boru sidauruk sian huta dulu 1000 di tanggal 12 Desember tahun 1920 di basa-basahon tuhat talo dinasila 4 anak dohot sadabur. Anak siap kangan Imas Febrianto Sinaga mangalap boru nirajai boru surai di basa-basahon tuhat talo dinasila sada boru Imas Jocelyn. Anak si Pai 2 Ima Irwan Sinaga mangalap boru nirajai boru tumanggor sian Belawan di basa-basahon tuhat tamadi nasida sada anak marhuta di Jakarta. Anak si Paitolu Ima si Triagung Sinaga mangalap boru nirajai boru purba sian Batam. Anak si nomor 4 Ima Fikram Sinaga. Anak si Pai 5 si nomor 5 Ima boru Betty Sinaga. Amang raja inang Suripada naliat na lolo terlebih balo na tujuan tanami. Katangyak kema amang inang anggiat ditambay akka pinopar di Opu Jeslinon. Judanon akka na soda ko rokap ang giyak matumigo da ko rokap amang inang do tamu inang Suripada. Pungu mapoparan di damang nasa sahur kasari mation anak dohot parumain dohot pahapu pungu masude 10. Marujungo lumada mangon na di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 jam 10 tolu tutup usia ma 65 tahun. Songonima amang Suripada amang Raja do inang Suripada di Durngolu na di sahaw kami bolotung adong kekurangan karpangajuma damang do inang terlumubi madam akahula-hula namin. Mauliate ma di Tuhan, mauliate manang di kita sa sudina. Songonima. Namandokon asa kangat do boto ujung na jari-jari pasti kejang-kejangi. Adorang sopi tahabi ular nami
di pertakon ng makaner asal jumlah yang masyad tadi. Amang ada di parmusit. Amang bandar muncul bandar guru pada botan. Amang panguloi amang sulba. Nani ko kumano ko do tong ngala pabotari. Ador, alo to tomatan martu di bata. Alo to sejor na torot. Lumo bidamang do tuan. Nau dapat tokan di guton. Do trakan na muling malo. Alo. Boleh ake, di tangyang deng pengiduan. Di hami asuhuton rado boru bere-bere nami son. Asa bonar di pengiduan, bonar do. Alo jo tua bonarin hutang. Boleh ake. Asa sahata amana sahata buruna sahata do birena baik dulu dong persahatan ni Johan. Lihat pabura katain di batana masuk lain gudang lihat. Nami, iba para ilopong operator sa sinagoro. Asa pitamu gedangkan. Betong mahita gabi mawang para seduli homa macalo akka pasu-pasu doho pasa akka tangiang jalo ma agawi parfrasa tu kita salubna Dos rohanami, dos tahinami, dos sakat nami. Yaka namar donga tu ko para ni daw tugas sinaga na gabi na siya po na pasok sa tutano perserakanon lumobi mana ditiliga dulu na ulion di pasari matuaw ni amanami ditikyon magbuat marparsaulion manggabihon buwe ni tortor nami nung maparsaulion kami jalan dosro nami ala yang sama silubulubak kami yakkan namar donga tubuh lumobi tubuh na hasuhuton dinading ni amanamion asabay ma godang sahata namar silubulubat yakkan namar hawarangi dot yakkan namar iboto namar lai mar bebere bay ma obartusi.
diamu boduran ni bodu nami bere nami asa bitam Kari matuan ni anak ni datulangon. Kami be merasa do kami. Maguat do kami dia ni tulang nami. Tung manangas o dia haroro nami manubah hamu. Las parohamuna. Nang pehoy tangan masubar sa nami. Uli marohani razay. Jalabane marohani razay. Tunay madatuhan. Abang pada nami. Alalau borhal mahami. Manobba akat tulang nami hula-hula nami selalu na. Ba manahob bartusi. Tulang aroro nami tukar tuturuan dabotan akabon na tiyo molon takok kambi tong atoma dabotan pasare pasabotan amang guru bilo na tutura asa bilo mahorang malawang hide di robian oras to han siraja ni mula musa lumacaro isopa sa bamnay tababali madi hamu diap kan manglea ja hope ngare sopa muhami amite ikon di ekonomi hamu asa ulubulub kami abang bagara guru asa pasatan to sampai nami itu burung nami bere nami dia akan mengburung nami babar kami sahara to
song tuhakan ginanan ni mortio bay mami hasahatan las padung ma tu sitio mengerade pada yang raja nami imamur ditulang nami ditulang damongon raja sidabutar saat mati abdiam di orang-orang mutan dihita besaluhuna aladung naro gora-gora ni amang merutta sinaga tulang sidabutar bona tulang sidabutar dihita boru niha suhuton nama-namarangi boru niha suhuton alani Tuhamu saluhuna monorohu lahulan dan noso nama tadok di samai mono tu sorobe amin abudari di balasmu namar gora kamu berjauh-jauh las ommo tangan namin abudari las ommo tangan namin maita saluhuna para jana badon anak boru beren na adom di luaton so musik asal utong-utong kami sirajan di hula-hula kami roda kepung kami opung doli Kabar kami masih di umum. Mandiri Batam. Firman tadi salu na lucu-lucu mah akabana mota. Betul. Jadi amang tu mewakili tulang roro manurung tulang nami. Motung songono penabu urus untuk Bataman nami tulai nami. Opuseli non saya menggawi makorasi matu salu na diap kapaporan na obat itu batang siap kami mewakili tulang manurung. Salam Opul Selimbur. Jadi emang baru ngapa?